Bazen sportskog centra Milan Gale Muškatirović, srpska štafeta 4x100 slobodno osvojila je zlatnu medalju na evropskom šampionatu. Neverovatan uspeh, jedan od najvećih u istoriji srpskog plivanja. Sa nama su Andrej Barna, Velimir Stjepanović i Justin Cvetkov, 3 od 4 momka koji su ostvarili ovaj podvig. Velimir, ti kao kapiten da mi kažeš, ovo je 3. evropsko zlato. Kaži mi, da li je ovo možda najdraže? Sigurno je najdraže, mislim, kao deda, kao najstariji, kao kapiten, to je nešto posebno za mene. Mislim, jesam osvojio 3 zlatne medalje na evropskom, 2 u velikom, 1 u malom, ali jednostavno ovo je potpuno drugačije. Mislim da u životu nisam plakao na ceremoniji, ali ovdje nisu suze stajali i stvarno mislim da je to puno do toga što sam imao baš težak period posljednjih 6 meseci, da sam i menjao trenera, ali jednostavno nekako se to, sve kockice su se složile i uspeo sam i da uzmem olimpijsku normu i da pomognem momcima da osvojimo tu zlatnu medalju. Justine, sa 17 godina evropski šampion, da li je mogao da bude bolji početak seniorske karijere? Nisam ni krenuo seniorsku karijeru, stvarno znači ono iz snova situacija, tako da sam prezadovoljan. Najviše sam zadovoljan što sam plivao s momcima koje sam gledao kao klinac. Veljine trke sa Evropskog 2014. znam napamet što je komentator vikao, tako da evo, ne postoji draže situacije koju sam mogao da upadnem, tako da stvarno mi je drago. Prvenstveno što sam s ovim momcima uspeo da uradim, a drugo sa 17 godina vjerojatno treba još da mi se slegne šta smo uradili, ali trenutno sam svestan, jedino sam svestan sreće zbog momaka s kojima sam plivao i zbog koliko ja njih poštujem, koliko sam ih gledao kao klinac, tako da stvarno, mislim sad sam klinac, ali kao manji klinac, tako da stvarno sam prezadovoljan i to je to. Andrej, juče bronza, danas evropski šampion, strašna forma, odlična trka. Kaži mi, da li je bio bolji osjećaj juče ili danas? Danas mnogo veća trema, znači juče sam dosta opušten, išao u tu finalnu trku, dosta sam se opušteno osjećao, nisam previše razmišljao, ovo štafeta mi nije baš bilo svejedno, osjetio sam mnogo veću tremu nego ranije, prvi put sam osjetio prsti su mi se onako nekako čudno osjećali, sad sam se malo tresao na bloku, što mislim plivao sam finale svetskog, finale evropskog, sve to nikad nisam imao takav osjećaj, ovo je bilo prvi put da sam baš neku težinu osjetio i video sam Justin ulazi tu u podjednak i su svi, znao sam da moram baš da dam maksimum, da sve padne kako treba, da ih boost ovim momcima, da pomognem i sebi da se osvoji ta zlatna medalja. I Veljo, još za kraj, bliži se Pariz, ova ekipa je pokazala da može mnogo. Kako su sad očekivanja o olimpijskim igrama? Pa ajde, korak po korak, ima još mjesec dana do toga, nećemo ništa pričati do toga, imamo blok rada posle, ja svakako imam još eventualno 3 trke za ovo prvenstvo, tako da fokusiram se prvo na ono što je ispred mene i onda tek posle ćemo gledati šta ćemo da radimo za olimpijske igre, ali momci su bili sjajni, mislim mi smo napravili veliki pomak, skoro sekundu brže nego naš lični rekord od prije. Jutro smo 30 bili brži i sad još više, tako da stvarno nemam da zamerim, ja sam jako ponosan što imam ovakvu ekipu i mislim mi ćemo da damo svoj maksimum i šta stigne do toga vidjet ćemo, ali svakako dajemo sve od sebe. Momci, hvala vam puno i čestitam još jednom. Hvala.